Makasadyayang italakad king 2027 ing Bus Rapid Transit o BRT ating 50 to 60 kilometers bang magserbisyo ka rin commuters na ning Clark International Airport at i-connecta yaing dalan ning Pampanga ang Tarlac. Magkaulagayang 3 billion pesos to 5 billion pesos ing bidding para kay italakad ng proyekto ang maglambat adwang banwa ing pamangawa. Ang pangking presidente at CEO na ning Bases Conversion and Development Authority o BCDA ay Engineer Joshua Bingkang, babalakan niya ning government agency agawan niya ing proyekto kang being private sector partner ang timong operator na ning mass transport system. Kaugnay ning kaburyandang abawasan niya ing polusyon, balak na mo rin kanuning BCDA ang mag-deploy electric vehicles at Euro 5 compliant buses karing ruta at imong paranan bang mabawas laring carbon emissions. Nasana ning proyekto ang mamaya malinis at transportasyon at mabilis sa transaksyon na ning pamamayad uling gumamit ng smart technologies o cashless payment schemes kini. Oras mayari ay ni miras na kanu king migit 4 milyong residente ing malyaring makinabang. Samantala makataluki po ang proyekto king Memorandum of Agreement pinirmana ning Zenmov Incorporated at ing MC Metro Transportation anyang October 2023.